지 참어 니와 주이누 니와 지 참어 니와 जुइनु नेवा येनु चीसा समाज सेवा हजुर जुजुलुपा नमस्ते थुगुइले चिसा न्याना चना देगुदु ठोखा नेपाल भाषा एकाडेमी निति अनक मिडिया प्रालिया नेबोया भाषा साहित्य व संस्कृति या स नेवा एफएमएक्स 6.6 मेगाहर्ट्ज ठाउँ श्रावण 5 गते मंगलबार यदि हाक्कनस्क जी अनिता छिकपिनगु न्यानिसँग छिमिसा ज्याजो जना वया चनगदु अले थौया ज्याजोले जिता प्राविधिक रूपमा ग्वाले नचना दिगदु दिलीप महर्जन पाखे वाले निनु मंगलबार व शुक्रबार यदिले निनेसिया झिन्निता इलनेसे छता इतक न्याना वया चंगु थुगु ज्याजो थौ बने हाक्कन छिसा न्यानादि फैगु ख अले थुगु ज्याजो छिसा हाम्रो पात्रो लगन याना न न्यानादि फैद खासा वाउ टाइम्स एप्स त डाउनलोड याना न न्यानादि फैको ख नाप नाप ठौन निसे छिकपिन्स नेवा एफएम युट्युब च्यानल पाखेन न हजुर भिडियो लाइभ न सोयादि फैको ख अतिज्या ठुगु ज्याजोले ट्वाट्वाले ठ्याठासे अले देश विदेशी चना थके दोगु कलासी पुछेला ठीठी विशेष जयना होया चना देवी जे मिस तके पिन्त चिसा मसिका बिया होया चना गजुला नाप्न प वेक अप इन के दोगु अनुभव अले वेक अप इन गु नुग ख नाप चिसा खलबल याना न्यंका होया चना गु ख अले इले बिले ज्या चंगु घटना विशेष न चिसा ज्याजो न्याकाहे होया चना गु ठौन थठे जिमिसा ज्याजोले ठाउँ चिसा मसिकया निति छम पामे जुया त ठाउँ चिको ज्याजोले चिसा बना त यो गुजुल वेक ख राज्य लक्ष्मी बैदारजु हजुर वेक किपु वडा नम्बर 2 मैत्री नगरे चनादी तकादासा वेक छम रोटरी क्लब अफ कीर्तिपुरिया संस्थापक अध्यक्ष न जुयादी अले इनर व्हील क्लब अफ कीर्तिपुरिया न संस्थापक अध्यक्ष न ख नापनाप सौगाट माउन्टेसरी स्कुल या न फाउन्डर प्रिन्सिपल न जुयादी अले वेक छम काठमाडौँ जेसिसिया सल्लाहकार न अध्यक्ष सल्लाहकार न ज्यादी हजुर नेनामी भाजुमेजु ठौया ज्याजोले छि पामेजु राज्य लक्ष्मी बैदारजु ना पछि सपल खलिपा खलबला या गुहेजी आयता धास छिकु न्यने जी मेछपति तेना गदो छिपरि सगा जास जी ठ्याक्क ठुलो या फेट खलाउ बन्नु ठो चाहिँ ठो युट्युबमा चाहिँ छिसँग छिजो यहाँ छ वना चाहिँ अडियोले चाहिँ यहाँ वने मक्का यसै के चाहिँ ठो मेसा पुछ्यो टुङ्गा चाहिँ छिसँग चाहिँ लानो ओके वने पटेजी जस्ट थाउ पनि बिरेला थौया थुगु छि नेवा एफएम युट्युब च्यानल न ठाउँ ननेसे ठाउँ छिसा नापाङ्गो ठुगु ज्याजो भिडियो लाइभ नैजना चनको जुल अथिज्या ठाउँया ज्याजोले छिसा ठाउँया पामे जुना प खलबला या गुहेजी वेकन प पामे जुना प छिसा खलबला याना गो ख आकन पिन्त गथेताई वेक पिन छिकपिन सचिता कमेन्ट याना दिदन जी इना भ्याना चना अलि ठुगु ज्याजोले छिमिस तके पिन त हे छिसा मसिकेको जो कारण हैन छिगो समाजे छिगो टोले न थति हे सुन मसिके मापे छि पामे जुपेदी ढकाता साना जिता ठुगु छिमिस ज्याजोले छिकपिन स हजुर स्वाफो न तयादी फै हजुर छिकपिन स कमेन्ट याना दिस ठौया ज्याजो छिकपिन त गथेता ओन छिसा आकन पिनगो सल्लाह सुझाव या त कया अलि छिसा मेगु ज्याजोले पक्का न न्याका वनेको उठन यागो हेजी जिसा चाहिँ ठो स्पिकर या सिजी मखला दे ओके
नाप्नाको चाहिँ जिम्सा फेसबुक यो लाइभ याबले न तैँले ठ्याक्क उल्टा वेट अफ एफएमएफले ठ्याक्क आँखा उल्टा भएछ क्यामेरा उल्टा जल्दैछ त्यही चाहिँ अहिले सारी सान ठ्याक्क उल्टा रहेछ अठो ठुके जौले ज्यासिन दिएछ अहिले फर्स्ट टाइम चाहिँ साँच्चै ठाउँ या ठटेन जो गाना चाहिँ ड चाहिँ एक त आँखन त नाप्ला डुवन खुसी ज्याछ होइन के न झन् भिडियो लाइभ हुन खुसी ज्याछ होइन अझै 5 मिनट फ्री छौ सल्लाह सुझाव नछुलेर चाहिँ भिडियो लाइभ वेमा ल भिडियोले चाहिँ वेमा ल अडियो चाहिँ ठक्ने बोलेपछि मजा हो टाइपले पास भयो को सल्लाह दुजो गान आधा घन्टा लगे जो गुलिन आटाको महा ढ्याटा छ 5 मिनट भिडियो काट्दा चाहिँ वेट छ थ्याङ्क यू अच्छा के भिडियो ठुकुने बेला चाहिँ यहाँ रेकर्ड नदै जाने अगुल्स्ता चाहिँ अडियोले यहाँ बेला चाहिँ जिरो चाहिँ मेले छ यहाँ जिगुपट्टि टेलरोस कजिस कन्या नि रहना ठुगु मिलिपा हाकनासका छिता लस्को स्याना छना ठुगुइले छिसँग न्याना चना दिएको दु नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज सन्याना होया चंगु छिमिसा ज्याजो अल ठुगु ज्याजोले साथ बिया नीति जे अनिता छिपिन गुन्यानिस ओया चनको दु ढका दासा अनि जिता प्राविधिक रूपमा वालेना चना दिएको दु दिलीप महर्जनजो पाखे स्वेगु खसा समाज वदे बालके नीति मिजापी जगमखु मिसापिन न्यानिवे फेमा थैको थापो जना न्याका वचनको हे ची मिसा ज्याजो ख अले थुगु ज्याजोले थते हे टवाटवाले ठ्या ठासे अले देश विदेशी जना थके दोगु कलासी पुछला थी विशेष ज्याएर वचन दिपि मिसा तके पिन्ता छिसा मसिका ब्या वचन गोजुल थते हे मसिकेको छोले थौन जिन पछ मछि पामे जुदी हजुर वेक ख राज्य लक्ष्मी बैदारजु वेक किपु वडा नम्बर 2 मैत्री नगरे चनादी अले वेक छम रोटरी क्लब अफ कीर्तिपुर संस्थापक अध्यक्ष ज्यादी दगादासा इनर व्हील क्लब अफ कीर्तिपुरिया संस्थापक अध्यक्ष अलि सौगात मोन्टेसरिया फाउन्डर प्रिन्सिपल नाप्राप काठमाडौँ जेसिस्या अध्यक्ष सल्लाहकार न ज्यादी हजुर वेक यता छिगु ज्याजोले छिसा लस्कु स्या पाके वनी अलि नेनामी भाज मेजो ठौया छिगु ज्याजो नेवा एफएम पाखे अडियो छिसा लाइभ ज्याजोंगु खडका तान्लासा नेवा एफएम युट्युब च्यानल पाखे भिडियो लाइभ न ज्याजोंगु दु अते ज्या ठोगु ज्याजोले छिकपिन्स ज्याजो नेना छिट लाइक कमेन्ट याना दि थैगु न फला सकया छन नाप्न पठोगु ज्याजो छित बाला तास शेयर याना दि तनजी इना प्याना छन हजुर ठौया छि ज्याजो या पामेजु राज्यलक्ष्मी बैदार जु या तर छिसा ज्याजोले लस्कु स्या पाखे वनी हजुर राज्यलक्ष्मी जु छित लस्कुस दु छिमिसा ज्याजोले जजलपा यो सुबे हजुर तकले नापाला थौकने छिछुके व्यस्त छु आदि आज कोभिड जुनी स्कुल एज अनलाइन जुया चौंदु हजुर स्कुल यो व्यस्त मरु हजुर जि चाहिँ विभिन्न संस्था जुनी चाहिँ संस्थाकै व्यस्त दु सामाजिक कार्य व्यस्त दु हजुर छौ चाहिँ हामीले चाहिँ समाज सेवाले चाहिँ लगे जा छौ एकदम हजुर राज्यलक्ष्मी जु छिचै छमठो रोटरी क्लब अफ कीर्तिपुरपट्टि न अध्यक्ष न जुयादी त्यहाँले ठो संस्था रहेपट्टि गजाउ संस्था ख छिठा कीर्तिपुर चाहिँ ठो संस्था गुबले चाहिँ गठन जोगो खटके विषयले छोटे आदिसले रोटरी क्लब चाहिँ इन्टरनेसनल क्लब का हजुर ठो चाहिँ वर्ल्ड वाइड दु पनि संस्था नेपालले चाहिँ 130 वटा ब्रान्च दु डिस्ट्रिक्ट छौ जुल 130 वटा लगभग क्लब दु 5000 मेम्बर दु नेपालले नेपालले आज चाहिँ कीर्तिपुर चाहिँ
लास्ट डिसेम्बर चाहिँ गठन जुख एक वर्ष दैन लगभग 23 अगस्त चाहिँ चार्टर जुख छ इन्स्टलेसन जो चाहिँ कोभिड जु नि डिसेम्बर जु जी चाहिँ नेवा खला कोसिस याना चनडु यो कोल नेवा खला म आउने चाहिँ जो भतिजा ब्याक जुया चंडु जिपी चाहिँ बनेपाली जुनी बनेपाली नेवा चाहिँ ढकौ व थने नेवा चाहिँ भतिजा थाको एसा जिकोट याना चनडु सिकपिसा बुझे जे या चाहिँ विश्वास याना दुनी हजुर पक्का न ठाउँ या छिया पामेजु राज्य लक्ष्मी बैदार जो नपठाउ छिसन झिमिस ज्याजो जो कारण चाहिँ छौ नेवा भाषा वेकन नोवेर गान कुटाइना दिएको दु पक्का न सिकपिन्छ वेकयुपति खन्याना हजुर पक्का न ठिका दिइरहेको न फलासा गया छ न अरे रोटरी चाहिँ जस्ट आती नै गठन जुग त त्यो चाहिँ विशेष त समाज सकारात्मक परिवर्तन ज्ञान या भइ र विभिन्न समाज क्षेत्र सामाजिक क्षेत्र के चाहिँ के उठान या फिर जाए जैसे कि 7वटा फोकस एरिया के जाए विशेष त इन्भाइरोमेन्ट के गेना स्पोर्ट या फिर स्कुले थन कीर्तिपुरे गुलिवटा स्कुले सोयारिसा मंगल स्कुले सोयारिसा जनसेवा गर्न रोटरी क्लबमा सपोर्ट याउटु त्यो चाहिँ मेउ क्लबमा याउजुला आ थन चाहिँ रोटरी क्लब मरु देश युनिट हिस्टोरिकल प्लेस उलिमिसी नेपाली उलिमिसी क्लब तर क्लब रोटरी क्लब अफ कीर्तिपुर मरु ढाउ सिरा लास्ट इयर चाहिँ गठन यानको मेयर साहब न उद्घाटन याउटु वो चार्टर देखि चाहिँ हजुर ट्याबले चाहिँ छिसा चाहिँ वो वर्ष जगे चाहिँ ठो चाहिँ गठन जो पटेन्छ ल अब वो चाहिँ गेजुआ शिवरासा जी चाहिँ इनरविल क्लब अफ कीर्तिपुर न चार्टर प्रेसिडेन्ट जुल अहिले झ्याप्ले चार्टर कीर्तिपुर इनरविल क्लब गठन जिउले रोटरी न स्पोन्सर याइ मेउ ठासे चाहिँ ट्रेन गेट आसा रोटरी चोम्पी स्पाउसे लागि चाहिँ इनरविल क्लब अफ कीर्तिपुर खोल्या इनरविल क्लब खोल्यायो अझै चाहिँ चलन तर थन झिने थन कीर्तिपुरे चाहिँ थन रोटरी क्लब उब्ले मरु ढ्यासिला चाहिँ ए जुनी चाहिँ ठुजे रोटरी क्लब यामा आउट ढ्याउ चाहिँ उब्ले जब इनरविल क्लब अफ कीर्तिपुर खोले जुल उब्ले चाहिँ जिसा मने तया कि आठो यामा ढ्याले हामी पिसना जिता सपोर्ट या त छिप्छ खोले यामा ठो या सपोर्ट या उनी जिसा ठो खोले या नजुल हजुर हजुर ट्याबले अलि ठो जस्तै कि आकन त ठा चाहिँ ठो रोटरी क्लब अफ कीर्तिपुर पाखे चाहिँ गुब्ले छु कार्यक्रम न खना छना ट्याबले ठाउँकोले ठो नापा सिब्यान अझ ठो कोभिड बिचेले आकन पिसा चाहिँ यो समाज सेवा याना छौन खना गनगन ठासे आकन पिसा गयो तरिका चाहिँ जैना चला दिएको ठो रोटरी क्लब पाखे चाहिँ विशेष त रोटरी आठो कोभिड जुब्लेला डको इनसाइड द होम जुल हजुर बोला डको ग्याइए जुल नि ज्ञान माल पिनेवन त ज्ञान माल सिचुएसन ए जुल तर जिमसा चाहिँ छु विचारी अन्त छ डक्को ज्ञान छेडुने जको चुनाना मजिला मिसा अच्छा अवेयरनेस प्रोग्राम या माउ ठाटले या न माल सपोर्ट या ठाउ दे या आए झिपिङ जरु ढावे आ ठु बक्ते ख मेबले न्याबले याइ डकिन याइ नि समाज सेवा ढाउ ठु बक्ते झिपिङ एकदम जरुरी ख र्या विशेष त जिमसा कोभिड जुबले छुजुल आसा ब्लड बैंक फोन होला सर्जरी जुया चाहिँ एडु इमर्जेन्सी केस जुब्ले न वो ब्लड ला मायामा तर ब्लड डकोट बन्द जुने ब्लड डोनेसन कार्यक्रम मजुल ए जिमसा सम ब्लड फर्स्ट चाहिँ सम ब्लड डोनेसन कार्यक्रम याना ठ मसिपिन त चाहिँ डिस्टेन्स तया ब्लड डोनेसन महिना छक या हुँदा कीर्तिपुर भोलिन्टियर सोसाइटी र रोटरी क्लब अफ कीर्तिपुर मिले चाहिँ हरेक महिना ब्लड डोनेसन या प्रोग्राम याना निकै याद न छोकजु या याइले चाहिँ महिना पछि या हुँदा प्रोग्राम या वो बाहेक चाहिँ अवेयरनेस प्रोग्राम त मार्क्स खोइ तपाईँको मार्क्स खोइदा प्रोग्राम त चले याना उठे नाप हान अनलाइन कठन अवेयरनेस प्रोग्राम त चिज छुयामा छुनेमा निसी अहिले मेउ चाहिँ ट्री प्लान्टेसन नक्तिने याना आठो सिजनेट प्लान्टेसन याजुल मेन ठुके उद्देश्य छुरासा प्लान्टेसन याउजाको उद्देश्य मको कीर्तिपुर हरियो कीर्तिपुर देख्यौ ड्याउ रोटरी के छ मिसन जुया चौँडु वो चाहिँ ग्रीन भ्याली ग्रीन नेपाल अब कि चाहिँ झिसा कीर्तिपुरे ग्रीन याउड्याउ चाहिँ अभियान चल्याउनु कि चाहिँ फर्स्ट स्टेज होला थन वरिपरि गनगन प्लान्टेसन या माउटु प्लान्टेसन याउ अलि उकि जगेर्ना नै याउ कि त ज्ञान जगेर्ना याउ अलि थन स्पेस चाहिँ खाली स्पेस नगरपालिकासँग समन्वय याना मेयर साहब नकन खलाना आछि त गनगन या पोसिबिलिटी दि अन चाहिँ चिल्ड्रेन गार्डन त देखियो
जिम्मा अब पिन्ट गार्डन त देखिउ ढ्याउ जिम्स प्लान एनजु उकेउ लागि चाहिँ आयोको बजेट मारे 25 लाख होला मगा अब बजेट चाहिँ जिम्स इंटरनेशनल ग्लोबल ग्रान्ट रोट्री चाहिँ ग्लोबल ग्रान्ट वे उली बजेटिङ याना ग्लोबल ग्रान्ट अप्लाई याउ ढ्याउ चाहिँ जिसा प्लान दु छाडा सा आड कोम्पन स्पेशली जी चाहिँ मस्त नापन जाएन योको वर्ष देन ल खाना जी पिने वना सोइबले टोले पार्क त दे मस्त मेटिव ठाडे थन छिरा चाहिँ मरु मस्त सोशलाइज जिउ ठा मरु ए जुनी गन खाली जग्गा र युटिलाइज एउटा चाहिँ पार्क देखिमा के लागि चाहिँ जुन रोटरी न छु समन्वय पाइ ज्ञान सपोर्ट या फाउट चाहिँ जिमे मेन उद्देश्य चाहिँ आठो जुया चौडका हजुर ट्याबले चाहिँ आठो मेबले सिमानो झिसा चाहिँ तो कोभिडपट्टि विशेषले चाहिँ कोभिडपट्टि टाइमले चाहिँ आकन पिछा चाहिँ थयो तरिका चाहिँ याना चला दिएको जल ट्याबले आकन पिछा चाहिँ भावी योजना त कन ठुके चाहिँ देगा दिरुङको ढुला पक्कन आकन पिनुपट्टि थुगु योजना पुवनमा टका थयोपट्टि चाहिँ चिन्यो आइफिमे पाके नाना आकन त पिन्तना देशना जना हजुर अलि आकन चाहिँ आछामा थो जुन नाचा आकन ठया दिल ठु रोटरी क्लब चाहिँ ठो इनर व्हील पाके ट्याबले इनर व्हील विशेष पछि बिहान भने ठो इनर व्हील ड्या ट्याबले चाहिँ आठो कीर्तिपुरे चाहिँ वो चाहिँ बुलटकले खास चाहिँ ठो 2 वर्ष 3 वर्ष नाप वो ख तो इनर व्हील ताउ चाहिँ इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसनको एकदमै वो नेपाल कि वर्ल्डले चाहिँ दक्षिण तरौपट्टि नम्बर अफ द वुमेन्स इन्भल्भ जो पनि इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसन वर्ल्डले हजुर हजुर एकदम रिकग्नाइज अर्गनाइजेसन वो चाहिँ रोटरी न वो खनापा चाहिँ रोटरी मिटिङ जुबले रोटरी चाहिँ जेन्ट्स लागि जग्गा खनापा अहिले उयो उकि पनि स्पाउस उकि पनि वाइफ चाहिँ नापा वे जुल नापा वेले चाहिँ उपि मिटिङ चुने पिने वाइफ त्यही जग्गा अठाइ चुने जुल मिसा लिपा मिसा छुया यो हामी चाहिँ यो संस्थाकै नाप जिम्न चाहिँ पिने फाल्टु याना तल ढेउ हिसाबमा चाहिँ छिन छौ संस्था देखियो रे मिसा चाहिँ थो इनर व्हील ढ्याउ गठन यात ठो इनर व्हील चाहिँ यहाँले रोटरी क्लब स्पोन्सर लागि छु रोटरी क्लब ख उकि त स्पोन्सर याइ सपोज रोटरी क्लब अफ बागमती जुसा मिसा अब ठौ मिसा पिन्त ठौ वाइफ पिन्त इनर व्हील क्लब अफ बागमती खोल्या नि बि अहिले ठौ मिस पिन इन्भल्भ थजु पिन न्याने ठौ ड्या ठो उद्देश्य नै याइ जी त थना चाहिँ गेजु रासा इनर व्हील क्लब अफ स्टार्ट यानोबले रोटरी क्लब अफ मरु ड्या जिमसा सिल अहिले झि मिसा पि मिले जुया ठो चाहिँ ठौ एक्जाम्पल न जुइ झ्याप्ले रोटरी पिसन जग्गा इनर व्हील खोल्या मको छ मिसा पिसन छु ठौ हस्बेन्ड त्यो लागि क्लब खोल्या फै हेउ छौ उद्देश्य याना चाहिँ काछि तको जिमी क्लब चोपी मिस्ते हस्बेन्ड ते जना खला न पिन एकदम वके जुल र थन चोपी गर्ने माने एकदमै विशिष्ट व्यक्तित्व पिन चाहिँ अग्रिया त अले जिते आगे काछि अटछि जिमा ढाउ मिस प्रपोजल याना अले ठो चाहिँ झि इनर व्हीलले स्पाउस लागि चाहिँ रोटरी खोल्या नको हजुर हजुर ट्याबले आफ्नो ढाडी थेन जस्तै कि रोटरी चाहिँ झि मिजपिन लागि अनि इनर व्हील चाहिँ मिसपिनको लागि ट्याबले मिसा ठ्याक्कै संस्था एउटा हिसाब हजुर तर वही मिसपिनो सम्बन्ध चाहिँ रोटरी खोल्या चाहिँ आँखा चाहिँ रोटरी चाहिँ ठिक रोटरी चाहिँ मिसा नापा चाहिँ मिजन त्यो जग्गा लगा लिपा जुले मिस्तर इन्भल्भ जुल तर इनर व्हील त हो चाहिँ स्पेशल वुमेन्स अर्गनाइजेसन्स अनि चाहिँ वुमेन्स चाहिँ फेलोसिप डेभलपमेन्ट या जुल अहिले इन्डिभिजुअल डेभलपमेन्ट जुल सोसल डेभलपमेन्ट वो डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट खोल्या पनि अर्गनाइजेसनका रोटरी एउटा भिजनलाई वेक तर रोटरी चाहिँ एकदम वाइडले भने ग्लोबल ग्रान्ड काडै यो ज्यायक फोका रोटरी काठ इनर व्हील काठ चाहिँ ग्लोबल ग्रान्ड चाहिँ वेमा तर आजिमसा चाहिँ छुयाना चुनौटु रासा मिस्ति त ज्ञान न्याने हेउ मगला झि छेदको चुने हो झिके दुपट्टि प्रतिभा न झिसा ज्ञान प्लेटफर्म वो चाहिँ प्लेटफर्म जुल जिउ लागि प्लेटफर्म इनर व्हील चाहिँ मिस्तिर लागि एकदमै तडमै प्लेटफर्म अन्तर्राष्ट्रिय स्तर जुली छिथन नेपाली जग्गा मको विदेशी न वन्डु छु किन ट्रेनिङ यो लागि वन जुल प्रोग्राम वन लागि जुल सेमिनार जुई यसबिन वो चाहिँ एउटा इन्टरनेशनल प्लेटफर्म ढ्यासम बुझे जी मालका हजुर हजुर जस्तै कि आफ्नो ढ्याडी थेन्टो इनर व्हील जुन गठन जो छु कीर्तिपुरे चाहिँ 3 वर्ष टाटा त्यहाँले 3 वर्ष एउटा हाराहारीले चाहिँ इनर व्हील चाहिँ ठो कीर्तिपुरे चाहिँ आफ्नो पिलो चाहिँ गुली चाहिँ सदस्यता डाटा अलि ठुके चाहिँ गजापी छि मिसपी चाहिँ दुछाउटले बुझे मजु हजुर तै मतलब चाहिँ झि ठुके चाहिँ गजापी मिसपी चाहिँ ठुके चाहिँ इन्ट्री जोडु चुके चाहिँ आफ्नो सदस्यता डो ढ्याटो नापा चाहिँ नापै खला नि नापा रोटरी टाइप जुले एकदम विशिष्ट व्यक्ति धनाढ्य व्यक्ति त्यो क्लब ढ्याउ बुझे जु अब के वाइफ जुबले ओभियसली वो स्टोर चाहिँ उपाय ढाउ जु तर आ जुबले चाहिँ
उपिपिङ धन डुपिन जग्गा अयो के छ रोटरी वनी मख हुनी साची ज्ञान डुपिन वनी समय डुपिन वनी ए जुनी आचे द कोन लेबर रोटरी पुन्टु ए जुनी अनि मिसापिन वे लेभल जुल आज झिस ठन यानो एकदमै मिडल क्लास फ्यामिली पुं आबद्ध दु र स्पेशली ठन रोटरी क्लब अफ इनरविल क्लब अफ किर्तिपुर चाहिँ यो एजुकेसन सेक्टर रे चुपे मिसापिङ दु रासा गृहिणी पिन दु ठन चाहिँ जी मा जी सासुमा न कि आबद्ध जी बहिनी सासुमा जिम्मा न उकी मेम्बर उकी चाहिँ छित क्राइटेरिया छोड कि माठुली एजुकेसन डाउमहरु एनीवन क्यान बी इन्भल्भ इन दैट पर्टिकुलर सोसाइटी र क्लब ला उकी जुनी छिन इन्भल्भ जे उकी चाहिँ यो कोटी भन खर्चयामा इन्टरनेशनल भतिजा क्लब ए जु पुलिमा अनि ठाउँ खर्च लागि मेम्बर जुइ त वर्षे 4-5 हजार रुपैयाँ जुसा छ मेम्बर जुइ फु र उकी चाहिँ योको बेनिफिट हुछु योको बेनिफिट यसै छि इन्भल्भ जुइ जग्गा ठुलो योको टरौ ख मजुल अन अनुवना छि सेके ख जि छुयाउ ख र्या छु मनडुसा चाहिँ एकदम बालाउ प्लेटफर्म हजुर पक्का न आफ्नो त हेदी थिएन टु गुली चाहिँ छि मनुटेसा चाहिँ जिठो थासे चाहिँ जिउ चाहिँ इच्छा दु समाज सेवा याउन मन दु तर जी बनाट यो मरु जिके ठोटो ठेउटी मरु रहि पनि मनुटे चाहिँ अयो डर यो कारण चाहिँ न्यनवे मठ हापे म फुपिन छि मिस तके पिन यो क्वे दु पक्का न आफ्नो त हेदी ठो सन्देश तय अनपिसा चाहिँ मनटुना ठुके चाहिँ कने कस वे न इच्छा याना दि थै न पल सकाया जना राजे जु छिन पपल खली पछि साकला खलबला याको जी हजुर नेनामी फाजमेजु ठुगुइले चाहिँ सन्जना चला दिएको दु नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज सन्जना ओया चंगु छिमिसा ज्याजो अलि ठुगु ज्याजो सिकपिन्छ नेवा एफएम युट्युब च्यानल पाखेना न भिडियो लाइभ हजुर सोया चला दिएको जुल अति ज्या ठौया ज्याजोले छि पामेजु राज्यलक्ष्मी बैदार जुन पछि सपल खली पाखन खलबला यागु हेजी आइ त थाहा छिकु न्यनी जी बचा गगु दिपा तेतेनागु दु लाइभ बनाना सोनो ज्याजी रासी या रासी रोबिन गो ज्याजी पल्कस कसिस गए रोबिन छु अछि दोली छु फेसबुक ए चाहिँ शेयर गर्छु गेना के छिया युट्युब के हो शेयर या जिठन मोबाइल चले भयो आसना मोबाइल पिन कर सक्छु थुनी शेयर या मेरो जुन सुइनी र ओके चाहिँ ओके तो या चाहिँ ओके चाहिँ आछु युट्युब ए लाइक केना शेयर लाग्यो या चाहिँ how old you are so this is कोई गैस एक मान हुआ तो कुछ ऐसे में हुआ थे हो जाए जादू मोसे ओके नो लाइक ना दिसो ओके नो लाइक यूट्यूब नो लाइक ना यू वर मोन तो यो चाहिँ डिना को ले लिया हम नो नो Okay, I'll see you outside. Where is he? Hands to the level. Facebook lah. Siapa dia lah media yang kau. Ini aja sih.
meu चाहिँ छिसा चाहिँ 추커네 집에 원 말해서 आज आखुनी पनि अझ ठुक्क त छ टेड असो जस अच्छा रास आखन थे न्याउ पनि अनुभव त जिकेर मर्ने निसा मलाई ओइ चाहिँ आखन त चाहिँ ठुक्क चाहिँ अझ छिसा चाहिँ सन्देशमूलक चाहिँ ठो चाहिँ थर जोस जिउ रहे आखन त छुहरू छुक्यो लाग्यो आज चाहिँ कि छिसा चाहिँ ठुगु बचा हागको दिपालिपा हाकनासका छिता लस्कु स्यानाचना ठुगु इले छिसा न्याना चना दिएको दु नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ट्ज न्याना ओया चंगु ची मेसा ज्याजु ले नाप छिकपिन सोया चना दिएको दु हजुर नेवा एफएम युट्युब च्यानल पाखेन अलि ठुगु ज्याजुले साथ बिया नीति जि अनिता छिकपिनको न्यानिसा ओया चना गदु ठकाता साजिटा प्राविधिक रूपमा ग्वालेना चना दिएको दु दिलीप महर्जनजु पाखे हजुर अलि थौया ची ज्याजोया पामे जुदी राज्यलक्ष्मी बैदारजु हजुर वेकन छिसा ठाउँ समाज सेवी सम मिसा तके जो कारण वेकन पछिसा खलबला याना सनको जुलो ठगा तालदा साखर छिसा खलबला या पाखे हे भने राज्यलक्ष्मी जो नाचा छिसा खलना जनको जुलो ठो इनर हुइलुपट्टि विषयले खलना चनो जुलो अलि इनर हुइले चाहिँ आछिसा चाहिँ दुठ्याउ लागि चाहिँ छुन क्राइटेरिया मरु यहाँ मनाउके वेफु ढैपट्टि न आफ्नो ठ्याडले आज चाहिँ कि अन्यपट्टि नियम त चाहिँ छुट्या छ अलि केही चाहिँ छिसा यदि सुनानो भने चाहे जोड ड्याटा छ केही नियम त छिसा चाहिँ छुछु पालना या मानेछ स्पेसिफिक नियम धैला मरु मलाई तर छौ संस्थाकै आबद्ध जुइले संस्थाले विधान अनुसारलाई छिसन जुइमा अन चाहिँ विशेषता छिसन छु विचारियामा राछ अन वनिले अन भ्यू पनि प्रिस्क्राइब याना भ्यू पनि विधान प्रिस्क्राइब यानले छि या फैला म फै चाहिँ जिसा गुलिसना यो टाइम बि गुलिसना दिबा बि गुलिसना आफ्नो नलेज बि ठौ दे दिबा डुपिन्जको अनवनी ढाउला म पनि छ गुलिसना दिबा डुपिसन दिबा न सहयोग याइ छौ आइडिया डुपिसन आइडिया सहयोग याइ मुला समय डुपिसन समय सहयोग याइ एजुनी जिसा अन चाहिँ मेन चाहिँ एकदमै स्पेसिफिक रुल र रेगुलेसन ढाउछन् दै म तर अन चाहिँ छुटाइरहेछ झिठो मिटिङ याइबले थिएन झिठन वनिबले थिएन र ठाउँ चाहिँ बााउन्ड्रीभित्र वना झिस अनुशासित चाहिँ जुइगा हजुर छाड्छ ठो चाहिँ इन्टरनेसनल रुल जुल नि छ झि इन्टरनेसनल जुले अन्छौ मिटिङ या प्रोसिड्योर ढ्याउ ठोडु ठो मिटिङ याइबले थिए या झिस मिटिङ याइबले झि नापन झिझी जग्गा चुना खलाइबले चाहिँ छिङ छौ खलाई वन छौ खलाई वन छौ खलाई तर अझ इन्टरनेसनल मिटिङ प्रोसिड्योर जुले चाहिँ अन्छौ सिस्टम दै अध्यक्ष ने चले अब मिटिङ चाहिँ गुपले फ्लोर वे उबले चाहिँ झिनु या मार्या अझ चाहिँ सिस्टम दै मलाई अहिले मेउ चाहिँ छुडा छ झि चाहिँ अनुवनिबले चाहिँ झि सोशल अर्गनाइजेसन र सोसाइटीलाई रिप्रेजेन्ट यान चोनि जुनि वो छौ झिउ अनुशासनकै चोनिमाला झि ज्ञान नुयाउ झि एक्जाम्पल जुइमा अनुवनले एक्जाम्पल जुइमा झि ज्ञान वो सपुनिउ आई वोट हैला छिउला सोशल मिडिया के वनी पब्लिक फिगर जुइनि छ छियाउ ज्याला पब्लिक फिगर जुइ बोला एक्जाम्पल जुइमाला अझै नियम चाहिँ चोनिमाला हजुर ट्याबले चाहिँ आज चाहिँ कि झि छिए थिएन टोए आज चाहिँ कि छिउ छौ जुन आफ्नो ठ्यादेवले छिया समुदायले नै छिउ समूह तल डुनी मापुच मलाई आमासँग हरेक चिज छ त्यहाँ काटो यो जुल तर औके जीवले चाहिँ छिसा चाहिँ ठाउँ छेवे ख ठाउँ समुदाय ख रे चाहिँ उले असि जीवको तर छिसा ठने पनि प्रतिनिधि याना मेउ ठासे वनिबले आकन छम बाला टाल्ला छ ओहो कि पुयो म्याम छ कि पुयो नाउनी पुटी जुल निसा उठे नाटो आफ्नो ठ्यादिउ नभएछ जस्तै कि आकन त चाहिँ छिसा स्वेव खसा आठो समुदायले न समूह न डुजुल अलि ठो इन्टरनेसनली पनि लेभलले वनी बलेपट्टि चाहिँ जीवी भिन्नता चाहिँ ठोजुल छिसा अनुशासनले भर्छ मनमा आउपट्टि जीव छुचटा हजुटाइदिछ जित चाहिँ गे लगे जुडा छ विभिन्न महिला समूह न जी आबद्ध टु मुगला तर एकदमै बाला छि महिला समूह छौ उद्देश्य खोले आई छौ मिले जुया एजुनी आ नापा ठेन्डु मको आ टक्को महिला त फरवार्ड जुइरुङ्ला आ बाकी दनी किन वेउला बाकी तर न आ समूहला देख्ल मुगला आ समूह चाहिँ झिउ के छुख मिस छुक्यौ लागि समूह देको आ गेजला चाहिँ लहे समूह देको ठेन्डु जुया चौडु छु आ झिनियम सो मिले छिटोले मिले आ छि छौ समूह देखिका आ मेउ छौ टोल मिले झि आ न्यासा दिबा उठे छि छौ समूह देखि ए जुया समूह चाहिँ योको जुल मुगला तर समूह चाहिँ विशिष्ट उद्देश्य छुके झिउ लागि छु उद्देश्य लागि छुयौ लागि चाहिँ झिसा समूह देखि एउटा चाहिँ वो ल्याकिङ खला ढ्याउ चाहिँ जिउ
अनुभव अहिले अनचोनीले चाहिँ छौ छुटु रासा मिटिङ चोनी मुगला तर मिटिङ चोनी ब्लेन मिटिङ चाहिँ मिटिङ अनुशासन मचौँ खला ढ्याउन गन गन त डकौँ मकु नि डकौँ यान चौँ डकौँ थौ ठासा गयो बालाका यान चौँ गन चाहिँ खला न चौँ मिटिङ जी वो छौ खला नि वो फोने खला नि वो छौ खला अब वो अध्यक्ष छुटाइ चौँ सचिव छु यान चौँ ढुऱ्याउ अनि वो कन्क्लुजनै वो एउटा ठाकुई हजुर अहिले वो चाहिँ मेरो नेक्स्ट टाइम मिटिङ वो नाफायो मिटिङ जुन एजेन्डा टु एक्जिक्युटिभ लेभलले जुला मजुर ढाउन वो डिस्कसन जुइ म ए जुनी झिसन छौ प्लान चाहिँ याइ वो प्लान चाहिँ एजुकेसन वान त भतिजा घुब्ले घुब्ले ठाकुया चौनी जी वो चाहिँ भिन्नता तर इन्टरनेसनल क्लबले चाहिँ छुजुइ ढासा अनि वो बाउन्ड्री दैछु झिसन मिटिङ याबले ठो ठेर या माने झिसन ठो चाहिँ छौ डिस्ट्रिक्ट झिर कन्ट्रोल यान दैजी जिमसन ठो याद कि छो संस्था ए डिसमिस जुइ दै मगला ए जुनी भतिजा वो चाहिँ खछि आछि पुच जुइब्लेला ठौला वो संस्था जुइब्लेला झि मिस त प्याउने प्लेटफर्मला डुनिजा उखी चाहिँ झि छु उद्देश्य नै याना वो याउ अरे झि दिदी बहिनीतिर झि समूह महिलातिर चाहिँ ज्ञान उत यो उहाँ प्रतिभा पिने प्रतिभा त झिसँग के प्रस्फुटन या इन्डिभिजुअल व्यक्तिकेलाई छौ छौ दैनिसा प्रतिभा अब के पहिचान याना झिसँग के लागि प्लेटफर्म बिमा ल क्लब जगत देखा समूह जगत देखा मजिल वो समूहलाई यो कोडु तर सु समूह चाहिँ छु ज्याया एउटा स्पेसिफिक ज्यायामा रिमार्केबल ज्यायामा ल अहिले उके लागि जो लिड याना नाइके ज्या वौडु उके पिछना जिउ जिम्मेवारी छु ख ल जिउ जिम्मेवारी जिम्मेवारी डुला मरु ढाउ बिचाना यामाका ए जुसारा डक्को उलिमसी समूह द छौ छौ उद्देश्य याना झिन्याने वेबलेला गुली बाले निश्चित अवश्य झि डक्को वे फुपिने हजुर ट्याबले चाहिँ छमेसी के दुपट्टि क्षमता मेमेस के मरेफु तर उही के दुपट्टि क्षमता त चाहिँ झिसा चाहिँ हौसला बिहा चाहिँ न्याने मारे रे आखने उद्देश्य चाहिँ ल हरेक समूह के ला 20-25 जना दैनी उकेन छमला दैनी सा प्रतिभा तर वो चाहिँ झिउके दुपट्टि प्रतिभा चाहिँ झिसा झिउ मेम्बर ति त बिमा ढाउ चाहिँ बच्चा नलेज मरु छु झिमे पिनी जग्गा सोया छु नि ठो या त वो या त झिठन पिने भने ठो फिल्डले ज्याए ठो कौशी खेतिया ठो या ढाउ चाहिँ दु तर झिउके दुपट्टि महिला झि ग्रुपै दुपिने महिला पिन का छिठो चाहिँ यहाँ दिस छिठो यहाँ दिस छिठो वर्या उम्टा छ प्रस्फुटन या फुसा उम्टै प्लेटफर्म या फुसा ठौ समूह नम्बर जुल अनि मेन छौ चीज चाहिँ छुरासा फेलोशिप हजुर जी समूह चाहिँ दु समूह ज्या चाहिँ या तर फेलोशिप मन त किन वो समूह फुटे जी छु हजुर मेन छिया जी समूह के दुसा जी मसीमा ल जी मन जी चाहिँ उद्देश्य एक जुइमा ल ए जुले चाहिँ अगाडि बढे जी हजुर हजुर पक्का न आफ्नो ढाटी ठेना टोए चाहिँ अब मन मिले जुसा चिनेला छिसा न्यौनी वनि फैट होइपटे आखने विचार छ ल ओए ज्या चाहिँ आज न आफ्नो ढाटी ठेना टोए आफ्नो चाहिँ हरेक संस्थाले आवेदन ज्यादी अले इनर वीडियोपट्टि पाकेन पिन्न प्यावन्दैन घाटा याटी लाठो पिनेपट्टि खवबले आफ्नो आपिने हरेक ठासे योको देशे न आफ्नो चाइला दिरु अनुभव न बटुले याटुले हामीले पिनि प्याउने बेले पिनि पि मिस त के पि हो छिउ नेपाली वेबले अझ ठुकी छि कीर्तिपुरी पाकेछ सुयो गरेछ अनि पे मैले त के पिन त चाहिँ आकन पिन त चाहिँ छु पाठे छ अनि कम्पेयर या बेला झिपी पु झि नेपाली पु स्पेशलले मगला एकदमै फरवर्ड नि झि बि फरवर्ड झि ब्याकवर्ड मको झि एकदमै अनुशासन के चुनियो झिके गुली धेरै नलेज दु परिवार त बान्या नचुनि झि कम्पेरेबले उपि मि छौ दु सोसाइटी तर झिउ सोसाइटी सारै बाला एकदमै बाला अनि पिने कम्पेयर या झि सोसाइटी बाला झिकी पुन डक्को ज्यास गुली ज्याडो छे ज्या गुली यास नाप थौ हस्बेन्ड तितर गुली सपोर्ट यान चोनोडु डक्को याइ तर झि चाहिँ छु खेल्या कि झि चाहिँ कम्पेरेबले उमी चाहिँ गुली मस्ती उमी अगाडि डुर्या झि चाहिँ वो सोचाइ वो मखो झिसन याफु झि गुली झिउ नलेज दु एकदम सानो सिप गुली दु तर वो सिप चाहिँ झि सीमित यान चोन छु सिमी यान झि चाहिँ बाउन्ड्री के चोन सोसाइटी के छौ बाला बाउन्ड्री दे छौ बामला बाउन्ड्री दे गुलिङ सुपरस्टिसन जुनि अब के चाहिँ ठोया त कि ठोया मजुरिया झिउ माइन्ड सेट जुया जुनि वो बाला बाउन्ड्री रे चाहिँ माइन्ड सेट आउट या माल ठो वो जी प्यामोसा वो सुन छुधाइला वो छुधाइला यदि छिकपुन बालाउ आइडिया के वना छौ बालाउ ज्याके वसा सुन छुडाइरा पिरिया माल तर बामलाउ ज्याके वनिले चाहिँ सोचे माल
वो समाज जिदा ठे बाने अंते दुदु ए जुनी द पिने कोई देशे चाहिए न मुला यो कोना पंजी संगठन राजी पिने मोन्टेसु जी पिने या न ख वो सोचे बिले चाहिँ झिउ देशे चाहिँ एकदमै न वातावरण हिसाबले झि एकदमै न्याने झिउ समाज जुन बनावट न झि एकदमै बाला झिउ परिवार बनावट न एकदम बाला झि चाहिँ बच्चा अवेर झि मारा झि मिसा त चाहिँ बच्चा अवेर जे जिन फुने जिन न्याने वने फु जिउ खेर ठोक सिप दु रे झि चाहिँ अवेर जे न्याने मसला ते संसार चम्पिने जिते आफु झिउ उले सक्ते दु पक्का न आज चाहिँ गुली गुली मनोतेस आफ्नो ढाया दि थिएन त गुली ढाइने सा नजिकको देउता हेला टाढाको देउता मेला रारे काटेन्टो पिने गर्नुको लागि दक्वे पिने बाला उठेर तर आफ्नो एउटा जुन सोच जुन सकारात्मक सोच छिठाइवे छिसा चाहिँ न्याने बानी ढाटे ठो बिसाए त चाहिँ एकदमै आखन त चाहिँ जी चाहिँ मननिसे चाहिँ भित्र देश नसना लासु भ्याद छिताउन आखन चाहिँ ठयो बुढी मन बिचाटे यादिर ओइ चाहिँ आस्वेउ खसा आखन चाहिँ नापानिसे ठन्टाकलो गया ठुलमसी सङ्घर्ष ठोठा से ठेन्नु बोले ठ्याबले ठमेसा ठयटस कल लिचिला सुयोले अलि फस वे बोले जी नापो गयोपट्टि मनु गयो ठासेर जे ठाउँ ठट छैन ट्याटेर वो सोचे ना सुयोले आफ्नो चाहिँ ताठे चाहिँ बुल सङ्घर्ष ना चाहिँ ठोठा से ठोठे छ अचिभमेन्ट हाउपट्टि रेडिमेड जिम होला रेडिमेड जे ठ्याक ट्रान्सफर जिम पनि छ होला छिउ बना छि देखि माछा छिए छेलिमाल हजुर मलाई सङ्घर्ष बिनाला छुए अचिभला जुए मकु गुलिसित भटिचा सङ्घर्ष यासा अपि गुलिसित यको सङ्घर्ष या माली झिकपिन धाएको एकदमै पारिवारिक वातावरण एकदमै हाई फाई मकु मिडल क्लास फ्यामिली र छिसम गइजुल सरकारी स्कुलले पढाउँजुल सरकारी स्कुलले चाहिँ आर्न जी चाहिँ सरकारी स्कुलले ठोय ढ्या चाहिँ छिसम लिडरसिपले चाहिँ जोड बिमानी ढ्या चाहिँ एकदमै कुटैया होका चाहिँ झि अन स्कुलले चाहिँ छि बोसा बो म बोसा म बो त बोनीमा चाहिँ ढाइ तर गन बोनीमा ज्ञान बोनीमा अठेमले जिदा सपोर्ट मरु अहिले जी चाहिँ न्याप्ले जी न्याप स्कुलले वो वातावरण मरु तर कलेजै बन तर छौ चाहिँ छु मने दुधै रहेछ झि न्याने मनि माने वो सोच जो सोच जुन झिक पनि टक्से पहिला लिट्या छु सोच भने छु छु सोच गजौडु आदि थन ठो मस्तरा बंकी छेच पनि ठो जु छे जग्गा सम्हाले ढाउ सोच दुकी जिन छुया फुड हाउ सोच दुकी नि समाजै छुया फुड हाउ सोच देखि जिन यहाँ ब्ले गेजुइ रासा जी सिना मसा दगे मसिले जी म नाफान चाहिँ वो बिचा जी सिना मसाला जित राज्य ढ्या सम्झ्याउ चाहिँ जु छु बाटो ढोले जिन छुयाले या मानि वो खाले सकारात्मक सोच एकदम सुन्न या मफु तर पनि ज्ञान या होसा जी गन वना जी सेक्यु ढ्याउ चाहिँ एकदमै सोच चाहिँ दै अब वो जीवले वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे ढाइनि सा छु सोच दिउले वो सोच त गाइड चाहिँ अटोमेटिकली न्याने वे खने छु आज चाहिँ नापा न्याने मना नुया ढाउला परे जाओस् न्याने चो बुना प खल्याउ ढाउन उली बानी मरमु कि सुराइ ग्याउ एकदम ग्याउ हिम्मत हिम्मतै मरु अले तर नुया चाहिँ माने ज्ञान नुया उडाले जेसी चाहिँ जिम नानी त छौ लिटल लेडी प्रोग्रामिङ गौडु अले वो संस्था बारे जी बुझे जुल अन्डाउला लिडरशिप डेभलप याइ पनि संस्था खने जी युवाति त एकदम बनायो संस्था खने जी बुझे जे अन जी मेम्बर जे थमसु जी अले जी न्याब्लेन डाउ जी ज्ञान बने जिउले आज वो सही दाइगा छु ज्ञान सेल त एकदम योको सेकीमा हो अले तर अनुमना चाहिँ साच्चै कि जीवने परिवर्तन जुलगा लिडरशिप हामीले मैले ज्ञान नुयाउ ज्ञान प्रोग्राम चलाउ ढ्याउ त एकदमै धेरै आइडिया जुल अन्न वो जेसीसँग चाहिँ जिता जु लाइफै चेन्ज यान बिल हजुर मतलब लिडरशिप आफ्नो सुरुवात चाहिँ अनजुल अले जी चाहिँ आज टिचरै अन जुया चाउनु नापा टिचर जुले टिचर जग जुयाना जी जिम रै गप्ले न्याप्ले टिचर जुम पनि छ टिचर नापन बल अझ मस्ते अझ बालका ज्यायामा ढ्याउ चाहिँ ट्रेनिङ काया मोन्टेसोरी ट्रेनिङ काया थन रात बङ्गला इसिसी एजिङ कोर्स काया गुली ट्रेनिङ कालो उली जिल्ला छुए मसर है 10 वर्ष बङ्काइने बोल ट्रेनिङ कायो नापा ट्रेनिङमा ठिक पर किताब बिल काठो क्लासे बङ्कले ढाला काट किताब सोया जको बङ्क्यो जब म ट्रेनिङ वना तर द रियलाइज ल कि जिना छुए मस खाने जिना अठे मस्ती त गुली अपराधै या भने गाली या झिसम बङ्कीले डायन डाइ गुले तर गुली अपराध या ढाठे दल गयो गिल्टी फिल जुल अले लिपा अले म्यौ ट्रेनिङ कल अझ जिम मस उठेन जुल
अले वो ट्रेनिङ का ढुंगा ने वो जुन आइडिया चाहिँ वो स्कुलले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट छ या म पुरा छ वो छौ सिस्टम फर्मेट वन जिनिस आठो म जिउ आइडिया क जिउ सौ पटिङ खे चाहिँ मेरो स्कुल खोलेमा ढाउ जिउ मने बोला जि पिने जर्मनी वना पिने वना ट्रेनिङ का वया विभिन्न देश चाहिँ जब वो स्कुल भिजिट याना आइडिया का चाहिँ ठन स्कुल खोले हैन अहिले ठनमा चाहिँ थन स्कुल खोले ढुंगा चाहिँ त छु रियलाइज छ तो मोन्टेसरी डाइ स्पेशल एकदमै एक्सपेन्सिभ खनि छ तो एकदमै एक्सपेन्सिभ जुन करिकुलम जुन डिजाइन यानो दु एकदमै ठिकै छु तर पनि मिडल क्लास फ्यामिली टार्गेट याना चाहिँ झिसन चाहिँ थो स्कुल खोले म्याटाउ जी अन एकदमै बालाउ जब न टोटा थो स्कुल जिवे कम्युनिटी जिए थासेसु या अनलाई जी एज अ टिचर या जक मसिनी सा नपकने ना जना चाहिँ पिने जी इंटरने यानो पिने यानो खत हजुर अब एलारे भोंका एलारे एक दो कोई चीज सपोर्ट पिला सर्विस न अल ट्रेनिङ बेड हुँगा ट्रेनिङ का निचा सुता ट्रेनिङ का जी पिने वना ट्रेनिङ का पिने वना ट्रेनिङ का हुँगा त को बल बोला मुला आठो चाहिँ थमसु या फै कने या थमसु या मा जी छौ स्कुल खोल्या छ गुली जना जिङ रोजगारी बिफी जी थे एक्जाम्पल मे पनि बिफी रा चाहिँ स्कुल खोल्या न अल स्कुल खोल्या ढुंगा नि चाहिँ एउटा ठाकु नि छ लिए लगानी निसी डक्वे जुन अनला रेडीमेड छिदा तल भए अनला ठौ लगानी आन न ओ लगानी उठे जिला मजिद वो शेयर मरु ठौ डक्वे लगानी आन न आटकन जी वो लगानी प्रतिफल चाहिँ घुले आसमा जी चाहिँ छु देशी रासा जी थैपु मिडल क्लास फ्यामिली बिलोङ या पि मस्ती देन वो खाले एजुकेसन रिजवी माने त कोसिना महिना 30,000 40,000 पुले फै मबो तर वो खाले एजुकेसन चाहिँ दिस 8,000 न दिस प्रोभाइड या मारे हो जी उद्देश्य के संघर्ष आत्तकन वे संघर्ष यान्जनहरु छाड्सा जी जो एक्जाम्पल बिरासा जिम नानी जी ट्रेनिङ कायजनले रातो बंगला ट्रेनिङ कायले अनसी जी सिलकी रातो बंगला चाहिँ सिस्टम गयो बाला खने अनि पढाइ गयो बाला यसको करिकुलम गयो बाला तर जिम जिउ नानी अन एफोर्ड या मफुजी जिम अफोर्ड या मुफ्त त अब्लेन्सी जिउ मने छुलाला जी जी नानी पिन जग्गा जो पढाइ या अधिकार दुनी छ त कसै अधिकार दु तर सुन चाहिँ वो रिज दु सुन चाहिँ बिफ मि जक्क बनियो मि मस्ते जग्गा बनियो जी मस्ते चाहिँ बनियो माले हामीले अझै खाले स्कुल एकदमै कम लगानी कम खर्च कम वो प्यारेन्ट्स इज अफोर्डेबल याना चिज गेन स्कुल खोला जिउ एकदमै ठुलो सपना एकदम आचे चिज या म तर जिउ स्टेप वो जुया चाहु आ वो चाहिँ इन फ्युचर है हजुर हजुर आतक चाहिँ ज्या चाहु आतक चाहिँ आज यो मेन उद्देश्य चाहिँ दुई तरिकाले उद्देश्य यान्चुनु छौ चाहिँ झी दिदी बहिनी ति त ज्ञान न्हने हो वो ज्ञान आगे वे फै अर्को चाहिँ जिउ चाहिँ उठो स्कुले मस्ती त्यो लागि दि छुया फै हजुर इन फ्युचर है राख्छु त्याबले चाहिँ आकुने परि चाहिँ नापान्छे र वो स्कुलै जाइना छौ जो कारण मस्ते ना पयो घुलमिल जो कारण वो मस्ते त गेना लिडरशिप या कि अच्छा रासा जीवित तरी जी ढुंगा चाहिँ आज नागन त ढाडिल्ने न्योनी बिपिन्डे न्योनी नो बाटकन ग्याप त म चाहने चाहिँ छिसा सुरुवात या डाला अझ तरी जीवले चाहिँ वो ज्ञान चाहिँ छिसा बिफै रिपरि जुन आकन सोच चाहिँ अजाउपट्टि चाहिँ लिडरशिप जग्गा खम हजुर लिडरशिप ला छिसा आला आयो एजुकेसन सिस्टमै इन्ट्रिकेट ज्या गयो चौधु मलाई स्कुल न गयो जुन स्कुल ट्रेडिसनल मेथोडोलोजी हो यो जुन मेथोडोलोजी जुन नि आ जुन प्रोग्रेसिभ लर्निङ के वनि स्कुल एकदमै एक्सपेन्सिभ एकदमै एक्सपेन्सिभ 40-50 हजार नचिटा सपोर्ट याना दिदै हुन जी फलसका याजना छ्याले ट्याबले आफ्नो ठाउँ म चाहिँ त अब बंकी म फुलेप्टी वो पिरा मेपिङ तु न अरिएला जुइनी मलाई जस्तै ठाउँ मस्त चाहिँ बामल्यामा ठाउँ मस्त चाहिँ मेपिङ ध्या न्यने चाहिँ थरी गिरे जुइमा ध्या सुनान चाहे जुइमा तर बाला के ध्या सोच याना न वो आर्थिक अवस्था याना चाहिँ न्यनवे मफै जो कारण चाहिँ जुन वो शिक्षा चाहिँ आफ्नो बि ढका जुन सोच आफ्नो याना दिला उके लागि चाहिँ एकदमै आफ्नो त चाहिँ सुभाया थियो होला जस्तै कि आफ्नो चाहिँ जस्तै छोट मिसते वो मस्ते उठे खवाउ जो कारण छम छि मिस टके तेर समाज यसो खसा जी म छा जी म स्यो म सरगा एकदम लिचिला जो अवस्था न ढुसो अझापि मिस टके पिन त चाहिँ न्यानवे लागि चाहिँ आफ्नो चाहिँ सल्लाह सुझाव ब्यादि म छाउ ढाउला छु गहना ढाइ मुगला तर गहना गला खेतै तिनी कि के सोया ढाउ जुल आछिसन छु सोचियामा ढासा छि परिवर्तन जुइमाला म आछि त बिचारे अनि देमाल ठमसु बिचारे माल जी वे चुना जु लाइफ वे बितेउ कि जिन वनि मापिने व न्यू कुरा का सोचे छु सोच चाहिँ छिदा डिटरमाइन है कि छ न्यने वनि कि मौनी ए जुनी आ चाहिँ जी मस्त जी बुढा जी सासु जी ससुर हेर्दा कोही या वो यानमा तर जु लाइफ छुराले
जिदा सुन रिकग्नाइज अहिले कने जुइबला जिमी थ मस्ने जिम्मा रे मछा जुइ जुइ नै सा गुली जुया चौ मुगला आ कने जुइबला छिन छिदोना जिम्मा छिकपिनीमा अब पिस छिकपिनी मस्ती त जिम्मा रे के प्राउड जुइमा ल नि वो वातावरण देखि त छिन्यने वनेमा सुन्न न मसो ढाला सुन्न दै मको न्यने वने कि सही छु जब तक जी मसो ढाले कि छु माइना मसो ढाले कि मसया वनी जु थौ माइना जी चाहिँ सही ने जी फुड हाले कि फया वनी हामीले इट्स ऑल अबाउट इट्स डिटरमाइन छु थौए माइना डिटरमाइन आइको ए जुनी सुन्न जी सुन्न मफु मसपु ढापु सुए मरो ओके क्यापेबिलिटी टु तर ओके प्लेटफर्म मरु र झुम मने मरु मने तयारी छ छिकपिसा मने तयारी छ जिन न्यने मने फुड हाको छ छिकपिसा छ मने जग तयारी छ जिमी मम्मी खला मम्मी 68 वर्ष दे हुँला आ क्लबे जिमी जिमसा छु सोचाइ लाग्छ उमेर जुइ हुँला ढ्या विचार जुन आ मेम्बर जी रमाइलो यता बोला ढ्याबी तर मम्मी न छुडाइदिछ जी प्रेसिडेन्ट जी गुब्ले जी ओ ए वो मम्मी छौ शब्द जी माया छौ शब्द मेपि जी प्रेसिडेन्ट जी म फुट हाइपिङ को जिना आज जुइ ढ्या भएर हुँला हाइले उले उमेर दुई पिसला छि फुड हेस वेड हासा डक्को उमेर चाहिँ पिस छु आगुली एक्जाम्पल 80 वर्ष वो लेडीज डान्स च्यानल वर्ल्ड लेकर आउट मलाई म फुड हाउला छिस या म फुड हाउ छुए मरो जिउ हिसाब होला सोच देखि मा जित छुमा या फुड हाउ डक्को सुको या ढाउ म कुनी जित छु जरुरी दु जी गर्नु वनेमा कम से कम कने जुइबुले छि मस्ती छ न जिमी मार या प्राउड याउ वो वातावरण देख्दै सोच लगी न्यामन न्याने भने फै छासा मस्ते जिउ लागि दको तरौ नि आ गुल्ली कहानी दु छासा मस्त छौमा अब ढ्या केनी मखु नि लाजुलो जी मम्मी मसम जिम्मा मसम ढ्या जी पास पनि न्याने केनी मखु वो वातावरण वो गेज छिक छिक छ देखौ नि सा मस्त देखि मालो ढ्या मस्ते लागि जक यान दिल छिकपिङ ठौ लागि म याद मैले सो लभ फर्स्ट लभ योरसेल्फ दाइछु थट माया ब्ले जी चाहिँ छुयाहरु छ यहाँ ब्ले जी थरा थमसो अफर्मेसन दाइछु पोजिटिभ अफर्मेसन जी एकदमै बाला जी एकदम याफु जी चाहिँ डक्कसिर सपोर्ट याफु ओ छिटा छुछु माउको थरा बस धाउका थमसो स्याबास योको बाला ज्यार जी एकदम या त स्याबास दे थमसो या मालो अब वो ए जोनी थत थमसु रिकग्नाइज या त थरा थमसु आगे छिटा सुन्न न वइ बखो नि छिउ लागि छिकपिनी लागि सुन्न न छिकपु पुस्या न वइ पु सुन्न दै बखो थिंक योरसेल्फ थौ लागि थमस सोचाइ छ थौ लागि थम आगे बढ्दिछ याफु दकसिन पक्का न ला वइ जा आ छिउ चाहिँ ठो खला बला न कोचा त्यो जोका न जे छित नेने मफुगु ख अले छित ट्यामा अस्ति वगु छुन ल्याउ फ्लो 10 हजार तयारी साले चिन्ता कोइन यन्दिगले आजि ढाउ गुली खला सर गुली खवाइ मुला आछि बिना म खला त ल गुली एकदम खुसी लगे जुल आ जु जिना जु आवाज नेना चम्पिन दक्को तता क्यापिन त यको धन्यवाद यको सुबा आजि गुली ख बालाको ढामो फुछा छ ल्याङ्ग्वेज न ढामो फु नि छिकपिन त हान न लिपा न छिकपिन अपन चने याला खाला ला छिकपिन छुए इन्ट्रेस्ट दुसा गन संस्थाके मने इन्ट्रेस्ट दुसा यने मने इन्ट्रेस्ट दुसा छिकपिन सम्पर्क यहाँ दिस जी न्याब्ले लेडीज एउ लागि जी छुयामा रे एकदमै वो स्ट्रङ फिलोसफी जोना जो प्रिन्सिपल जोना भिजन जोना छौ आगे बढे जुया जोना रुमुला छिकपिन लागि जी छु मडर या फासा चाहिँ एकदम जो न्याब्ले सहयोग रेडी दु आ मेन कुरा चाहिँ जिथन चाहिँ आईसीडीपी ढाउ छौ आईसीडीपी ढाउ छौ प्रोग्राम दु इन्टरनेशनल चाइल्ड डेभलपमेन्ट प्रोग्रामिङ दाइ वो चाहिँ 2015 ने लन्च हो जी चाहिँ फेसिलिटेटर का यो को मा पिन्त दिदी बहिनी पिन्त जिमी स्पेशल जिमी प्यारेन्ट्स त स्कुलले बङ्की प्यारेन्ट्स र जिमी वो ट्रेनिङ बिउ उकि चाहिँ लाइफ टाइम में चेन्जेस जुरु कि चाहिँ सोच चेन्जेस छिक पिसन नानी पिन्त मस्ती त गेन बिहेव यान्छन हो छिक पिसन पास पिन्त गेन बिहेव यान्छन वो बिहेव ठीक जुला मरो आ छि वो चाहिँ ज्ञान छि पोजिटिभ सकारात्मक सोच ज्ञान याउ हाउ टु चाहिँ वन अफ द बेस्ट ट्रेनिङ इन माई लाइफ ला वो एसडीपी ट्रेनिङ एना छिकपिन सुस्तै इन्ट्रेस्ट दुसा चाहिँ ढाइदिस जी आ ट्रेनिङ बी जिमस आई वाज याना चनौदु आ मेउ खचे मेउ खे खलाका छिदा यको धन्यवाद सुबा हजुर चितन ठगो थजागु लिमलाउ इलेन हामी गछिने आगन पनि वृक्षारोपण चाहिँ कया हरेक क्षेत्रले आगन पनि चाहिँ गुब्ले ब्लड डोनेसन गुब्ले छुयाना चाहिँ छौ समाजे समछि मिसपिन त छम मस्ते र चाहिँ छिस न्यानी मानी त जुन सोच कया आगन चाहिँ न्यानी छाया दिल उके लागि चाहिँ छिता चाहिँ योको भित्र न दो अझ न न्यानी बनि फेमा अले अझ न छिमिस ज्याजो रह्यो न
आकन दे जापे मिस त के पि त ए छिस चाहिँ छौ हपा बियो नीति ठन छिस चाहिँ ज्याजो न्याका चुनु गए जुल अझ आकन पटे सल ठौ ठौ छि नेनामी भाजुमे जुपि नाप्न प ठौ छि युट्युब सोयाचना दिपि सक्कल झि मिस त के पिन सन पक्कन आकन पटे स नेना अझ न दुनिनी से चाहिँ आचे झि छुया फुनी ढायुपटी वो जोस कया दिल जी ढायुना जी पक्कन भलसन कया छन अति इरो छिटा हाकन चुला का ल्याटाला छ छिन प नाप्लागो बचा बिसे थौ या ज्याजो पाके दास छिन प ब्यागो जी नमस्कार धन्यवाद निरामी भाजुमेजु थुगुइले छि सन्जना चना दिएको दु नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ट्ज सन्जना वया चंगु चिमिसा ज्याजो अले थौया ज्याजोले छि पामेजु ख हजुर राज्यलक्ष्मी बैदारजु हजुर वे कयु परिचय छिस नाचन ठ्याडन वे कयु हरेक संस्थाले हरेक थासे वेको आबद्ध जुया छमछि मिस त के पिन त गठिना न्यन फै ठै पनि वे कयु सोच अले छि मस्ते त न चाहिँ मचा निसे वो शिक्षा बाला शिक्षा चाहिँ गेना बिउ ठै पनि वे कयु पनि सोच वे क ठौ ठन्टाक ठेका दिएको ख अथे ज्या ठौया ज्याजोले वे क नापया नगु खलबाला छिता गठिताल ठौया ज्याजोले छुन मगा मचागु खदसा हजुर चिमिसा ज्याजोले छिकपिन स्वाफुन तया दिफै चिनेवा एफएम या त हजुर छिकपिन स्वाफु तया दिफै छिगु स्वाफुटे यानिति स्वाफुटे गुठाया ख किपु नगरपालिका वडा नम्बर 2 न्यामसीमा देवटोका अले फोन ल्या ख 4334 222 4334 222 अले थौया ज्याजोले थति जित पाकठ छाया ग्वाले नादी मछि पामेजु राज्यलक्ष्मी बैदार जुयतन सुभ्या दिशा चाहिँ प्राविधिक रूपमा जित ग्वाले नाचना दिपि दिलीप महर्जन जो अले सुशान्त यातन जी योको सुभ्या दिशा नाचना रगाथाल राज ठौया जिगु ठुगु चिमिसा ज्याजोले हजुर युट्युब पाके भिडियो लाइभ या नीति जित ग्वाले नादी म हजुर रोबिन महर्जन जुयातन जी योको सुभ्या ठुगु ज्याजो पाखेर देछना छना अले थौया ज्याजोले जिटा गुलिन ठौ छिगु ज्याजो सोया अले न्यना ग्वालिना दिपि गुलिना छि शुभचिन्तक पेदु वेकअप इन तन सुभ्या दिछाना चनरका तालदासा अले ठुगु नेवा एफएम युट्युब च्यानल या तन थौया ज्याजो या पाखे गजागु छिकपिन त ताल उकेन छिकपिन सजिटा हजुर लाइक कमेन्ट न याना दिफै बालाटा ल्याडाला शेयर न याना दिफै हजुर मेगु ज्याजो जनाहन वेगु बचा बिसे थौया ज्याजो पाखे छिकपिन गुन्यानिस ब्यागुजी हजुर जी अनिता या तन छिकपिन गुन्यानिस ब्यागु उजा ब्यादिस थौया त ब्या सुभ्या जेमा भ्या